Hi priyangsung bhai phi borok shashi sen pat shakanika channel kejongi bat hakanika video kabom tasngi ngin pe yakanika post kabarang sulait thamai apo Meghalaya. Subscribe yakanika channel but turn on your notification bell ru khanang ba phinum do yaki video ki bangi upload. Sa follow lang ru yangi hapo ka Instagram kane kadai ka Instagram account kejongi. Yakani ka post apply daka office jangka Meghalaya AIDS Control Society lanika AID SCS Shillong mentau banai arajar aphui kagerteng jakani ka post kadai staff nurse kalas date lanika trek bakado bapila ban submit yaki application ki jangpi kadai hau khatsan trek banai November arajar aphui yakani ka post staff nurse kabalai kawai ka salary lanika tulap kadai khatlai hajar hakshi banai baka jaka jong ka posting kadai ha Art Center Civil Hospital kebadan ha Tura ka upper age limit kadai arphonyo snam bakandan ka san snam relaxation yaki schedule caste laniki schedule tribe ka educational qualification lanika jingpule ka bapidon kaman pendam shoba pen apply kani ka post kalong kumne yaban pendam ya ka BSc ha ka nursing lanika general nursing and midwifery GNM bat ki preferu yaki tu ki badan ka experience pan sumar yaki PLHA Pideru bantep bat bandan ka jingnang bantrai bat ki komputer bat pideru bandan ka knowledge haka ketien lokal. Ki candidates ki belong eligible bat ki bakwa ban apply kan ki post pihak ban pha yaka standard form application ke jongpi bat ru ki self attested copies jong ki wiki testimonials ke jongpi. Pideru ban ai artali ki contact numbers ke jongpi bat kawe ka email ID. Pideru ban pha kawe ka passport size dur ka jongpi hakawe ka self address envelope ka bata daka postal stamp ka basaningka kanika application ka jopi ka de ban poi haka office jongka medical superintendent Tura Civil Hospital West Garo Hills Tura shwa lani haka khatsantering banai November arajar aphui ka official notification lani ka notice ka bala apply hi dakanika AID SCS kala ai po description jongkanika video ti phila ban download ka bat phila ban pule la da phiko ban tip shushu shpangki wiki details